It-tnejn filgħodu saret laqa bejn delegazzjoni tal-Partit Laburista, immexxija mill-mexxej Laburista Joseph Muscat u rappreżentanti mill-Into University Partnerships. Il-grupp Into University Partnerships ilu 7 snin imwaqqaf u għandu joint venture partnerships ma' 18 l-università differenti, ibbażati fl-Ingilterra, l-Istati Uniti u ċ-Ċina. L-Into Group għandu partnership ma' 11 l-università fl-Ingilterra, fosthom l-Università ta' Exeter, l-Università ta' Newcastle u l-Università ta' Manchester. Għandu wkoll ma' 4 universitajiet fl-Istati Uniti, l-Oregon State University, il-University of South Florida, il-Colorado State University u l-Marshall University, u ma' 3 universitajiet fiċ-Ċina, fosthom il-Beijing Foreign Studies University. Kien l-Into Group li talab biex jiltaqgħu jiddiskuti mal-Partit Laburista dwar il-proġett tagħhom għal pajjiżna, dak li jiżviluppaw Università Internazzjonali f'Malta u f'Għawdex, fejn jiġu malma dixxilpini relatati mal-mediċina, il-management, il-finanzi u l-iżvilupp ekonomiku. Iċ-Chairman tal-Into University Partnerships, Andrew Collins, qal li l-edukazzjoni għolja offruta f'pajjiżna mhix qed tkun mibjuwa b'mod tajjeb barra minn Malta. We've approached the Labour Party here who we understand are very serious about capacity building in higher education and internationalisation with some very initial outline proposals as to actually how Malta could establish itself as a destination of choice for international students over the next 10 years. F'kummenti ma' One News, id-direttur tal-Into Group, Jeff Webster, spjega li bil-proġett li għandhom għal pajjiżna huma qegħdin jistmaw li jattiraw mal-5,000 student, di 3,000 minnhom ikunu barranin. We'd love to work on a project with the Maltese government that sees within 5 years something like 5,000 new slots for students, and that we would hope would be a mix between domestic and international students. And that's very important. You do want to make sure that for domestic students, they receive the benefit of having international colleagues sitting in the classroom. So it's an internationalization experience for domestic students. Qal l-Into Group qed juru wkoll interess partikolari f'Għawdex għal dixxilpini relatati mal-mediċina. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa determinat li joffri għażla akbar lill-istudenti f'pajjiżna fl-istudji tagħhom fuq livell terzjarju. Ninsabu determinati bħala Partit Laburista li nimxu il-qudiem fil-pledge fil-manifest elettorali tagħna, jiġifieri dik illi nipprovdu pluralizmu fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja li jfisser illi nagħtu aktar għażla lill-istudenti Maltin dwar x'tip ta' korsijiet, x'tip ta' istituzzjonijiet terzjarji jkunu jistgħu jattendu. Dan kollu għal Joseph Muscat irid isir b'sinerġija mal-istituzzjonijiet terzjarji eżistenti, inkluż dawk privati, u għamilha ċara li diskussjonijiet f'dan il-qasam jibqgħu miftuħa. Spjega li dan kollu bl-ebda mod ma jaffettwa il-finanzjament tal-Università ta' Malta. Gvern ġdid jaħdem ukoll għat-twaqqif ta' Polytechnic of the Mediterranean, programm li tkun imbuttat mill-Unjoni Ewropea u li pajjiżna jista' joffri bażi għalih. Il-kellim Laburista Evaris Bartolo qal li Università Internazzjonali bbażata f'pajjiżna mhux biss hija opportunità l-istudenti Maltin u Għawċin, iżda b'dan il-mod jiġu attrati aktar studenti barranin lejn pajjiżna. Qal li b'dan il-mod pajjiżna jista' jkollu korsijiet li qatt ma kellu u jinfetħu wkoll opportunitajiet għall-akkademiċi. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll il-kellim Laburista Owen Bonnici.